Mhlonishwa asibonge nje ukuthi nisivakashele nabe izindaba bafethu neziphi isikhathi senu ngoba hlezi siba nani e-stadium ku-90 minutes nizobona something else esikuzeke sikwenza sama branch. Ngithi nje thank you very much to honor invitation yala kwiMpumalanga province structure. Namhlanje ke usuku olukhulu kakhulu Mabhakaniya lokuzo welcome iSekunda branch. Uma ngingahlehla nje kancane ngehistory yaseSekunda, ngimithane neSekunda ngesikhathi sasisibuhlungu kakhulu, sisuka eGoli siyo supporta iJozi South enquthu lapho eyayilahlekelwe khona idlulelwe emhlabeni ilunga layo uLusanda wakamchunu. Ngani mangifika le amabranch amane ngayiqhamuka left and right ngabe ngiyayibona ke neSekunda isikhona, ngathobeka ukuthi uthando lwePirates lwamahala for free kwakumele ngalolo langa ngangi-arrange i-meeting yayinkulu kakhulu noSherman uDr Ivan Khoza yama-branch national ukuthi azobriefa ama-branch ukuthi how far nge-membership card. Unfortunately masokufika leyo date kwakufanele bangihambe ngiye emngcwabeni si-Joburg Central region, kodwa ke umhlangano wahamba kahle waphumelela ngoba bakwazi ukuvezela ama-branch ayikhona from national ukuthi abantu abafana noJwaka namanye ama-branch akhona around Joburg aye emngcwabeni kunelunga elidlulile. Ngifuna ukuthi ke okunye ukuthi mangani bona i-stadium sigcwele, e-stadium home and away ku-Orlando Pirates Football Club la umsebenzi uqalwa khona kula kuma-branches. Uma usupporta iPirates siyacela ukuthi ziveze uphakamise isandla uzoba ngaphasi kwebranch so that konke okuzokwenzeka kuwe ukwazi ukuhonarwa ama-branch wonke weprovince yakho. Ingakho ke namhlanje sithi kubaleke kakhulu ukuthi sizo welcome i-branch yaseSekunda sisonke sike nibhalenhle la sikhona. Imbalenhle ke sokudala ke ngayilontsha imbalenhle la ikhaya sokudala ngayilontsha. Namhlanje ngizo welcome iSekunda ngithi ngothando lwamahala for free kuMabhakaniya wonke kwi-structure saseMpumalanga. Kubalekile ukuthi bahlanganise ama-branch angaxabani. Angithandi ama-branch azobanga izikhundla kwaPirates, akuholwa konke sikwenza mahala for free, siya volunteer. Uma uzothi mawuthi awukhethwanga kwiposition thizeni ubese wena ufune ukuyishiya lo branch uyovula eyakho into, angiyidlulise without fear or favor ukuthi uDr Ivan Khoza akezwani nabalandeli abangenayo discipline. Uma ungafuni ukuphathwa angeke uKhoza akubekezelele ukuthi masosuka lapho bophathwa khona uqembuke uyovula enye ibranch kwenye indawo ushiya ibranch obokade kuyona. Uthi i-unit is very very important among of us as a Orlando Pirates supporters. Ingakho ke kuyimfundiso engizozithula la ikhaya masengethula ispeech sami ukuthi amaBhakaniya awangayibambi into engekho, akangalweli into engekho. La sidinga uthando lwamahala for free, ukubambisana kwama-branch ekuhleni nasebubini. Ingakho kubalekile ukuthi mawu-under branch ekuhleni nasebubini i-support yama-branch uzoyibona, or uma ungasayibonanga wena ifamily yakho mawu-under i-branch i-support yama-branch iyoyibona ukuthi ingane yethu ibikade ithanda iPirates, ibikade yazi ukuthi beyihamba nabo bani. Ama-branch wePirates ke awakulahli ke mase kufike izinkinga zokuthi emhlabeni uNkulunkulu siyakhumbula uzobabona bephuma all out bezokweseka umndeni wakho bezokupha isupport. Ngithi ngamanye amazwi ke Mageza ngikhuthaza istructure saseMpumalanga ukuthi no matter kunzima kanjani kwi-structure kumele sisebenze very hard. Ayikho into yakalula. Even Dr Khoza uyobatshela ukuthi njengephethe iPirates is not easy at all. Kubalekile ukuthi babekezele asithi wonke umuntu bamnikeze umbono wakhe, but kodwa iqiniso lithini, we are one big family. Into ebalekile njengamanje eMpumalanga i-unity among the branches of Mpumalanga ukuze wonke umuntu azi ukuthi kubaleka kangakanani ukuthanda iPirates, kubaleka kangakanani ukuthi ubeke branchini, yini futhi ibenefit uma ususe branchini. Bonke lokho bazokubona. Ngithi ke siyabonga kakhulu
we-pause PSL bafotha ukuthi nizoba nathi la nizokheshapha lo msebenzi ayazi ama-branch all-out asendleleni ngithi wase pirate. Okay, thank you very much.